Khulumka jotono nongkai ni channel o faidinai ne omong kangkai admission notice kaisa admission amo National Skill Training Institute for Women. Omo naidibo jagao address kangkai Gurkha Basti Agartala Tripura Rizakha kaisa amo National Skills Training. O jagao naidi borok rekha 2021-22 season ni tamu course dong amo buri rong ni bagai siming ne o course kangka oro naidi basic cosmetology oro seat tongo 24 amo duration ni course ngai 1 year ni bagai kai neng amo course khlaina musung tongkhang minimum ni qualification nangnai 10 pass hai kaba 12 engkai enggo engkai ta kisa engkai naidi secretarial practice English oro bo 24 no seats tongo oro kai amo bo same no 1 year ni bagai engkai amo bo same qualification nango ta kisa tongo dressmaking amo 20 ta seats tongo 8 pass engkai minimum age hazaka 14 years engkai amo apply khlaimano naro 14 years engkai apply khlaimano admission ngai ini merit basic je percentage marmai neng class 10 o oboni thaye mini merit tiklai jangnai ngai tiklai jak kang naidi oro normal fee sanjaka 150 engkai unreserved OBC ni bagai tai 50 engkai SC ST candidates rong ni bagai engkai naidi noro registration khlainai ni engkai iko sajaka jagao register ma khainai boni website o thanga ang ri ruana 7 tarik January 2022 ne bisingo engkai noro iko contact number jak tongo borok baitasa phone khaiye mobile number jak tongo phone khaiye bomno sengui naidi tamo bomtui bufro bahake register khlaina nangkaisa kangkai sina musungkai engkai omoto je musungnai rok khlaidi kabangma norok really interested tongkhang kangkai o course khlaina musungkai khlaidi amo naidi government of India ni bukhak tui nomo skills National Skills Training Institute amo Gurkha Basti o amo boha kaisa ni course nai kangkai naidi mo January ni 22 tarik ni simna course starting nai geno ni register khlaina ni dorang kai 7 tarik January ni simna ma khlainai Kamu merit basic nai omo ning je class 10 je betul percentage mang kahai ke merit basic list ongkonai kai minimum age 14 years kai ngwa kai kamu no oro je candidate interested tongai ko di kai noro kamu ngan channel no subscribe khlaya ko ongkai khlai di angke bo ketal job advertisement tai online information related di nang noro bagai Engkai kini bagai amsuno jotono no hambai